Ndugu zangu, mtume mkubwa kabisa ambao Yesu alikuja kuufanya ni kuwaletea watu amani, kuwatoa watu kwenye mateso, kuwaganga watu. Tunasikia katika somo la Injili anatoa pepo bubu, lakini watu wanaanza kumshtaki kwamba anatoa pepo kwa nguvu ya Belizebuli. Belizebuli ni mkuu wa mapepo. Ndugu zangu, sisi tunachopaswa kuamini, Mungu ana nguvu, Mungu anaponya, Mungu anaturudishia furaha. Tumwamini yeye, na hasa katika kipindi hiki cha Kwaresima lazima tuwe na imani na Mungu. Tunayo magonjwa mengi yanayotusakama, yakiwemo mapepo pia na magonjwa mengine yote yanayowasibu watu. Tukiwa na imani na Mungu, ataweza kutuponya, ataturudishia afya, atatuganga. Kwa hiyo niendelee kuwaomba sana, hasa katika kipindi hiki, imani kwa Mungu, lakini pia Mungu aendelee kutuponya na aturudishie tena amani na furaha katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.